Keter arari hamwe na mũmbunge wa Thika Alice Ng'ang'a mwena wa Gatuanyaga kuruguria mutaratara wa gutigirira thitima ni ciakinyira andu othe. Amwe a andu aria magunikite na gutambio kwa hinya wa thitima ni cukuru uyu wa muthingi wa Kameno kuria Minister Keter aracerete. Itura ria Kiganjo oho ni rigunikite na matawa ma kugacirithia ugitiri kuhitukira mubango uyu. Keter augite thirikari no iguthie na mbere na gukinyiria muingi motungata matiganite itemine ria kugacirithia miturire ya Kenya. Nake mũmbunge Alice Ng'ang'a akionania mwihoko na thirikari ya Jubilee. Tuacha wapige mdomo, sisi tuendelee tuweke stima. Ikifika tarehe 8 mwenye amefanya kazi nyinyi mnajua, mwenye amepiga kelele nyinyi mnajua. Waingie kwa uwanja na ajue sisi sasa tuko juu. Sasa sisi ni Chelsea, tunachezea ligi ya juu. Yeye ako hapa roko. Keter augite thirikari ya Jubilee ni tabetie thitima kuri micii makiria 300,000. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Gathoni wa Njihia.